Esande hoire 2016 by'okwikumi mwaka ogu akabaho kusiiba Reverend Gershom N'omuhwezi obu yari principal w'ishomero ry'ebyemikono ery'obureebezi bwa North Ankole erikumanywa nka North Ankole Technical Institute omu bugufu eribakweta NATI erikushangwa omu town council ya Buremba district ya Kazo kandi obw'emirimo bagikwatize omwami Isaac Tumukunde kuba niwe yaba principal kandi emikoro ekaba omu ishomero. Yesu mwana kwandika kunazisa lebaza Yesu murokozi. Amina. Hallelujah. So much. Yes. Itendekero rya NATI rikatandika omwaka gw'2025 yatandikira omu project ya Mothers Union kandi bwanyuma yeja yatunga obuyambi okuruga omu kitongore kya Twani UK obu babihereza ebiharani ehuzi hamwe n'ebindi bintu baitu obu wabyakebembeire akaba Reverend Canon Enid Hende obwire obwo hakaba hariho Emeritus John Muhanguzi. NATI ekija ya Afrika ya Rugarshere bagitwara Buremba okwezi kwa kabiri 2019 kandi obwire obwo Kambendi yaho Perezi niwe yabeera ari principal wakuratiba omugenzi Ainamani Yosefu hazaho Mukama Josefu owakozerenga acting principal rero heija Reverend Gershom N'omuhwezi owizire omu kwezi kwa 11 2011 mpaka obu yayajuja omwami Isaac Tumukunde. Aha mukoro gw'okusiiba Reverend Gershom akahikaho ba memba ba board omwahore w'omwanya Reverend Venerable Kurumwine hamwe n'abashomesa b'itendekero erya NATI. Nakorera bya gukatyo ibakunda agrovet wako ise first class zizina ni ngamba zo kugomba ibizami bya international. Ubwo mwamudende BSG nakorera catering and hotel management and wa deputy academic registrar ubwo mugenzi we no AR Dr. Edison so inakulinga na wale bya afudisi zani baganda zo umwamudende wa administration dean of students ya wale fa yabana bombi abantu bari shire kubaradi mwamudende ukano inspector a qualified on the electrical installation so umwakire technically and ni almost but this ni modesti yewe but wa fashion muri kwate botai kawaja tumuntu cyakora kisi tibi kuja uze kuzukunaka hati kwa msumisa ko zare ya nigi na manyapare za zigido manyadami uri msumisa ni kubi za dambe jo na kuja tawo sware tanye no muyere cyo gukora so twakora ubwo wahe dressing sirivi na kulikia ngira kata kori sochi ubwo wahe na kumbiya ngo bikono shari cyo kizi bija rero aba ubwo mwita mwa prudence ndarono insio porque sente is good at cover the part jaba doctor ba kunyaga kama ni ngalo na kwa vipi yeba abantu baba bataho kugira ngo bayabotinga reka umankinga n'umuranga kugira ngo empowering injection sofa ubuyaga jibere na pati koma isirina kwa diploma kimenya muri watu wa plumbing ariyo nakora mizo ko usaba gikuri wa plumbing no kandi ni mjama akakona kubona kwa final fit wa plumbing bagora na kala mizi no mutata yeni ukombeka no muta engineer Brian atwita na inetenda zinachakwa pira bana muri site y'ijana na habana bitu ari mu mukaje ya main hall so n'abantu babonye mukama kamujyango waze kushoma afune qualification ai ni technical professional level ya technical so yina kwa ya hata ni na conversation kali no ferwa na nyanya ni neto hata ni arbara sisi hapo akwa
so abashomesa n'icyo bagamba mu buryo bw'amfata Reverend Venerable Kurumwine ori overseer w'omwanya kandi ori member wa board asimira obuhereza bwa Reverend Gashomu aharimu okukoragye kwishomero okwegyesa abeegi emicwe mirungi hamwe n'okugira enkwatanisa nungi n'abashomesa abakukora nabo. Outgoing principal, incoming principal, na staff abari aha kama witisa simu wa kirandampaho umwanya ubwo mukoro ubu okusibura principal witu mukundwa Reverend Gashomu w'omwezi no kwakira principal musya mwana Isaac asimara hangananye kubanho abo kuba chairman wa board forum agira ngo abantu bahandike bakuja kwa barungo nizo twabatohono no ushemwe George okwanyowe ndi aho mbiti bibiri ndakezeraha bishop akanzora nanka member wa board kandi kuri jampa hati na buvasiye w'umwanya mbe ndi yamba ho mbiti bibiri aha kumukoro go izoberi ndaro musoko kusima hanganwe atawiteka byone bitukora bibye mbona kuwe mbeno nsimo uhereza bwa Reverend Gashomu umwaka gw'enkumi ibiri 19 uye kaha nsimo uhereza bwawe ubushema ukutembura n'ukuba kutanguhi nima imirimo yo korera mpaha ibintu byo leta burebereza by'abana babiri bakoranye nango ntakayizerana naha nahimpikira mpaho mu mukozi rwampaha okwatanisa kw'abashomesa okuryaha abana baitu banati emicwe mirungi boine umukanisa kushaba fellowships n'ibindi umazima ebyona nabo bwemeza burungi ngo nitukusima nyamuto mutendereze tumusimira aho rahanga abukuba yatabaruka manye perereza Yesu umwana w'Imana bandika Yesu musayi gunaziza lebazano murokozi ranga kwarukanga umuntu wari kumuteka tekere imirimo yakora n'ubwiro bwarmara nakora uhereza mbano ubwiro bwafiteka tekire tukusima munonga ubu turayizingagiye umwanya ubu kandi ukashanga tibitwe nantu kushendekeza tutendereza tushemererwe mbano mukama kupereza umugisha side ndizo tuwakira ubushemwe Isaac amasimu akwakira na nyinkumwa uri kandi overseer kandi member wa board bakwakira umuntebe n'ubwa principal wa Northern Kore Technical Institute muzina lya tataipe n'umwana biri mu rukwera amina twendeza office nungi cyo murungi Simba Bishop turondera owaheru tuza kwanjurira ngutane cyaro kumanyaha waza mu kintu ecyo tuyiremo abantu bawe ndabasya ayimina abantu bawe tubasya otwire nabo aba staff abana taro kuza kuyanjurira abazire taro kuza kuyanjurira abantu ba community around taro kuza kuyanjurira mbene waza umwanya musya kuyaho cyo wahindura tebe yiki wahindura tebe wargo muntebe warga katebe kali akache atwaza ndetse mbango ugenda ni challenge ndoni tukusabira mukama okwetsere nwe atija kubasi mwenu niyo hata wa principal wa kana wakana mbwene abantu bana bakozereje mbwene tuntekateka kandi inamasiko mingi ngo nuza koraje abo kuburi waha otwiraha orumutaka waha nuza kuba no kore byawe mukama kweza umuci sima staff umukwatanise mbasima kandi mbashaba rero abantu babenji ubundi nushanga mbere mbamura nawe mbunda
mugamba bimwe mutensa kimwe mbona to mushija yakura umushija yakura hata mutakamure rero muri yejo rero ngo ukuze mu mishinga zitakumenya hata mu kintu sake aba ko arahanga akimuteka tekera mwene yakimwereza nangwe na kurgijo namwita principal nambuga no kutakatira mutayi za kwanza nambuga no kutakatira mutayi za kwanza n'umusatsi zonga mbere ntukusina munonga kandi abafakundasa muzemu nanyirija kuba mbine watanese nimwe mushemwe baragasomo mu mugo yagusya kandi ni mumongere tubona twongere mu mwana mwingi wase wishemwe Isaac umuntu waranga mugendo mwisho bebwango ibyo kamagumani Reverend Kurumwine yakire Isaac Tumukunde omubutongore kandi asimire Bishop Steven Namanya Bishop w'uburebezi bwa North Ankole aho gutorana Isaac kuba no yaba principal Vice Chairperson w'akakiika k'ishomero Lay Canon George Lyondo najangu beina matiko ngo Isaac naza kukoraje aho kuba nibamanya kandi nawe asimira owabera principal Reverend Gashomu ahabwe byakozere ugumire mbere turere hanga yaguhendera Teka with the incoming principal Nawasakutina Kunkamwen has shown us strength that he's going to survive and make it a point. So we congratulate you and we thank you for the good work done so far. Abo kwatu watandika hati uyosaraha and we are not worried kugira ngo kugumizemo tubanya mu jambo basi. Na nyongera irakariya kuko na nasimire principal for the good work done. Ubwo watandika yikumi na mwanda kushya hati ibyo Gamberra and I'm not worried because I'm going to receive you in Canon Bible College next week. Please, you come when you organize it and we shall receive you and we have no problem. We know you are going to take a step from where it is where it will reach. Lastly, I thank the Archdeacon who is a member of the board and who is supervising this area and the member of board Yoriya Sasara for the good work done. To appear here is very important. Kuno jambo how do you think it would be? So okwisha kwanyu kwashemeza umukoro kandi aba staff ibasiri kure mwabaho kandi mwabaho mushemereyiwe kandi na principal ajya mu mirimo mwakiri mwamushemeze. So it is a continuation. We are not worried. The chairman wala atari aha Mwamuzi Sirwampakani is with us. Ibiturukora byona nabimanya and we shall communicate. And even the bishop is very much aware that today you are handing over, and the person you are handing over is very much aware. It is Isaac. So I thank you for the good work done. May God bless you all. Thank you so much. Omwami Isaac Tumukunde obwa Hator Principal wa Nati na Sima Rahanga hamwe na bodi abo kumutora na kuba no yaba principal uwitendekeri ya Nati kandi nagirangu okurigirira ahabukugubo bwebembezi obwayine naza kukora Nati. Isaac agambere aha bintu ebyayine omutwe gwe ebyarkwenda kutandikiraho okukora aharimu okutunga senta namba y'itendekero hamwe no kwongera hamuhendo gwabeji. Isaac ashabira bakachiko hamwe n'abashomesa bagenzi be okwatanisa hamwe no kuguma nibhaburana. Kanto rumisho kusima hanga ahabo shahiji tabo kubasa kwitu mukanagwa rukundo yatugirire ya ni msima akabovu yote na Gashomu nka principal kando wanyanjura mushaheji kandi nyakira office byo mutongore Sima kumwa wetu ni Nsima board akumva wetu byabuki ndire mu authority bya muhati katrongo ndisho kumka mukamaje ati amarebe Isaac
ninsima embabazi ezo ninsima staff tindi musyaha kandi tindi musimu office ino office yanjye ya kashatu abingiye akumanya munonga chairman n'umuzire wanje yo kubanza keria office ya Nira na bindi normal office kumara emyaka 4 ndijo kabandi deputy teacher mu Kamwenge aina ngo mentorship ngamu ntoko kwitaga ya mukitabo ndinde risha 120 for 5 years n'amasongo biri gukora biri hari na office management. From that I have the testimony imangu mukama na kushemsya information for gukora ebinyo cyo gukora nk'omuntu ninteekateeka munonga senta namba ya nati kugira ngo twabona senta namba aha nati ya UBTEP, really it will be a great achievement. Ekindi nineba hari enrollment ninteekateeka kukora more mobilization hakona nyiza kunshemeza munonga principal yasiga 108 now cropping 500 ikindi umutima gwanjye ndabona guhizire munonga kugira ngo tukore hamwe na rukundo na body na staff na community n'abana n'abumuntu wene kandi cyo mutima nkamwicare gansa munonga ngo tukore hamwe with love. Nko kwiga niga batari banje kunjoyininga munonga staff kandi nshaba board on supporting nchine njukwe kubega munonga kandi mu bintu byo kunyegesa ako atinka jangu 100% perfect. I also need your guidance in all ways. Nasima mukama wabyona kandi kamyangu mukama tandikire na ijya kukosa nkabakwendera n'ibyo mukama. Reverend Gashomu asimira aba body ababe nakora nabo hamwe na staff abashomesa ababe nakora nabo kandi abasimira emirimo eyibakozere okutungura nati. Reverend Gashomu agambire habintu ebyabasize kukora aharimu okutungura enamba y'abeegi okorga ahari babira byashangiremu okusya ahabeegi abari omu itendekere eryo obwahati. Tasimwe Dr. Mucho Kusimarahanga amazina Reverend Gashomu Musenza nisima hango bwe bumazire umuno sankore Technical Institute aho mwaka wa 2019 kibanza 2011 nisima board kunyakira kandi kambase mu mirungi natse umwanyo cyo kubanza kashangayira abana babiri Technical abana babiri kandi ni nabandi bakora short courses abana mukaga ukabe nakira kashanga bagenda nyuka kashanga abana babiri Nasimarahanga obasise kufuna enrollment ina ni nyanzo izobiri kandi ige yonka kwa tachombani gana kuna bashatu yakizo bena yanjira abani gana munana Nasimarahanga abana nayakire national certificate n'aba junior n'aba DIT abasikora gifumani bazura performance ziriki katanika yibitebu bino bwa hata wana wakoze first class second class no muya wana wakora first class na second class nizima staff nkashango staff y'abantu bukaga kandi twabasa kugira vampinga to bwa class do staff y'abantu 12 kandi banya payroll yoborerere bwana sanzo Technical Institute ibase kubantiningisho mereri base kwestablishinga ho community service ibo kweta community service Technical omahanga getegerije naragakora prime ikimanyise kinte kine center site ya Technical Arts
ushaka tunizeye twatandika n'ikintu cyo kugira ngo tuhereze service abana bitu umwana wa tekinike yaza kumara level 1 level 2 nayo abi expert mu kuombeka kubazira gukora amashanyarazi kwinga no hino burisa so twatandika ko kwita community service zo muntu oine cyo kwenda gukore ni sima cyo implement kandi abantu abaseganirwa mu chachi kana board niyo kutimburesinga akwa board yetemburesingire kishomye kanto parete yenda kusima staff ukujika kuri mu rw'amani kwatansa nani basa kugiye kwakora umwanya mu academic akwa ishimuri cy'amani academic cyakabiri discipline cyakashatu ni impact ako mwahura community gen impact abana kanya environment abana kugira imitwe gikiretse nakora je izo bere ni sima izaka kandi bari umugurisi wanje ka deputy watagana nanjye kandi kaza kwendera gashanga uranga yamutungura umuringo gutyo ikindi cyo bunabi itabo kurumkansa ikindi cyo unyubahanga umushabira waitu twasi ikintu ayongeye tucyongera kireza emikono nishaba community mukwatanse no wishemo izaka na nyahinguza mu nshabire ese round bija gumantu bwangana bija gumantu ijana zo kushanga nyese na cyamuka hadari naza ahantu twabwangana ni mu kompete bwangana reka tuyeko urujwa mukama n'ibyo kama abaherezo umugisha bakatitene rero bana n'ibyo Hawa Christ Media TV nshirabutse